Večeras ćemo o ljepoti poezije jezika razgovarati sa profesoricom Sajmom Feratović, koja će nam kroz svoje bogato iskustvo pokazati kako se jezik i poezija isprepletani poput Pupovićevih stihova izdižu iznad vremena i čuvaju dušu jednog naroda. Sajma Feratović-Andrović rođena je 1983. godine u Plavu, završila osnovne studije na Učiteljskom fakultetu u Beogradu, a kasnije je stekla master diplomu iz oblasti bosanskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Novom Pazaru. Tokom svoje dosadašnje karijere istakla se kao prosvjetna radnica, kulturolog i aktivistkinja za očuvanje identiteta Bošnjaka. Pored svoje posvećenosti obrazovanju, poznati i po brojnim humanitarnim aktivnostima. Njena zbirka poezije Ašk na Mizanu predstavlja inspirativno poetsko putovanje kroz različite cikluse gdje istražuje univerzalne teme ljubavi, čežnje i duhovnosti, istovremeno naglašavajući očuvanje autentičnosti bosanskog jezika i kulture. Zbirka se ističe kroz cikluse poput Ašik, koji slavi ljubav i duhovnu potragu, i Kurbana, gdje se bavi temama žrtvovanja u ljubavi, koristeći bogatstvo bosanskog jezičkog izraza. Dobroveče, uvažena profesorice. Kako zbirka poezije Ašk na Mizanu kroz cikluse poput Ašik i Kurban istražuju univerzalne teme ljubavi, čežnje i žrtvanja, te na koji način autentični bosanski jezik doprinosi emotivnoj dubini i izražajnosti ovih stihova? Draga Sajma, izvolite. Selam i dobroveče. Na početku bih htjela da se zahvalim Upravi Centra za kulturu koja me pozvala da ovaj put na ovim književnim susretima učestvujem. Meni to lično znači mnogo da su ljudi u gradu u kojem sam rođena prepoznali ono što ja radim i da na neki način valorizujemo meni na najbolji mogući način ono što stvaram. Božidare, hvala tebi na ovoj lijepoj najavi. Ono što želim da kažem na početku odgovora na tvoje pitanje jeste da jedan naš književnik, Enes Halilović, je rekao da se juče nikad neće podići sa naših ramena. Čovjek je jednostavno satkan od emocija. Emocije su ono što nas čine, bez obzira koju vrstu emocija, u kakvim situacijama. Tako i moje stvaralaštvo je satkano s tim nekim finim, tanannim emocijama koje su vezane za moje kulturno nasljeđe, ali također i za jedan dio vjerskog nasljeđa. U radu sa djecom vidjela sam da u stvari to kulturno nasljeđe, to bogatstvo jezika koje mi imamo ovdje, za koje ne moramo da trošimo niti mnogo vremena, niti mnogo truda da bismo sačuvali, je jedna od emocija koja me, pored svih onih tanannih, ljubavnih i svih ostalih, nagonilo da pišem i da stvaram. Zato sam pokušala da kroz svoju poeziju sačuvam jedan dio našeg bosanskog jezika, ono što je satkano u nama, ono od čega mi ne možemo da se odvojimo. To je ono što su juče nosili naši stari, naši djedovi, naše bike, pa ono zvak te mijenjao. Jesu li ti ljepotu krotile vile ili vještice? Jesi li rastući u visini vješto bježao nemirima? Jesu li ti nemiri tolili žeć? Je li tvoja visina varka? Je li tvoja boja iluzija? Je li tvoj tihi tutanj vjetra smiraj? Ili si ti samo pritajeni ašk? Ašk što dostojanstveno stoji, onaj koji ašiklijsku pjesmu pjeva, onaj što ašik nemirima toli. Uvažena profesorica Sajma, koliko je važna uloga vas kao prosvjetnog radnika u očuvanju identiteta i kulture Bošnjaka kroz njenu književnost, posebno s obzirom na to kako vaši stihovi čuvaju kulturno nasljeđe i prenose ga na buduće generacije? Izvolite. Hvala na ovom pitanju. Ja ne bih tu posebno izdvajala ulogu mene lično, nego ulogu svih prosvjetnih radnika koji imaju priliku da se druže sa djecom. Kažem druže zato što taj vaspitno-obrazovni proces nije samo
svede na nastavu. Druženje koje mi imamo priliku da gajimo između nas, na relaciji učenik-nastavnik, pruža nam mnogo šanse da sve ono što znamo prenesemo, ali i da afirmišemo. Afirmacija je jedan poseban aspekt tog vaspitno-obrazovnog rada i prenošenje književnosti, trenutno mislimo na ovu zavičajnu prvo književnost, pošto mi u Plavu imamo naše poznate velikane, imamo Husejna Bašića i ostale. Tako da ono što mi imamo priliku da prenesemo jeste trajnog karaktera. Ja vjerujem, a znam po sebi i po ljudima sa kojima živim, da sve ono što smo prošli kroz nastavni proces i kroz vannastavne aktivnosti ostalo je sa nama da živi. A dokaz tome, evo, tu je Afar, mi smo generacija, znači on tu je, ja sam tu, tu nam je profesorica, tu su nam još neke druge kolege koji se bave različitim stvarima i koji svakodnevno ostavljaju tragove. Tako da svako od nas, a posebno oni koji privatno više vole tu pisanu riječ, naravno da oni malo više ostave traga u radu sa svojim učenicima. Druga pjesma koju sam odabrala za večeras, stvari ja sam odabrala malo više, onda sam sve to svela na te dvije. Jeste pjesma Jetim. Jetim. Moji neostvareni snovi, moje neostvarene želje, moje neostvarene ljubavi, moja nerođena djeco, moje nenapisane pjesme, moje neizgovorene tuge, čiji ste jetimi? Jeste li moji jetimi? Jesam li ja vaš jetim? Jesam li jetim neostvarenih snova? Jesam li jetim neostvarenih želja? Jesam li jetim neostvarenih ljubavi? Moja nerođena djeco. Obraćam se i vama nenapisanim pjesmama. Obraćam se i vama neizgovorenim razočaranjima, čiji jetim ili ko čiju muku muči.